Swastiastu. Ratu dirane para pamirsa sedherek sami, mulai malih ring channel Tiang Nai Channel. Ring kalian becek puniki Tiang ngaka penyuluh bahasa Bali Kabupaten Buleleng, pajang ngaturang tembang pupuk di rumah. Sane pinaka pengajian Komang Rina Dewi SPD, penyuluh bahasa Bali sane Poliamongan ring Desa Nagasepe, dan sane pinaka penegas Tiang Newe Ibu Tuh Eka Kurniawan, penyuluh bahasa Bali sane Poliamongan ring Desa Pakisraja. Ratu dirani para pemirsa sami, sedurung lantur guru subscribe channel Tiang puniki nggih. Mugi-mugi lan kahajan yang sehat. Dan cerita yang lampah indah maring marga Soane mangkin nenten cerita yang ring margi. Gelis ida sampun rapi Gelis ida Sang Bimo sampun rawuh. maring indra kila Irika ring Gunung Indragilani. saha ida masusupan Sang Bimo masusupan irika ring alas bongkol gunung ini. ida nenten memanggihin Ida nenten pisan prasida memanggihin. Sang Arjuna raris malih masusupan Raine Ida Sang Arjuna irika raris Ida Sang Bima malih masusupan. ngantos rawuh ring bangkyang gunung Indrakilane Ngantos rawuh ring bangkyang Gunung Indragilani. Taler durung sida panggih Daler nenten presida kepanggih. ida Sang Arjuna
sang danan yayu. Punika ngardinin pisan. Indike punika sane ngawinan. Kayon sang dimane Kayon ida sang Bima langkung sedih. Kabyaparan pemargine kalanturang. Duh kita kabyaparan ida sang Bima laris nglanturang pemargin kidang. Inggih ratu idodane para pamirsa sinarang sami. Wonten kadiasa punika mungun daging pupung durmeng sanes presida dan titiang. Kirang langkung untuk titiang dan nasgeng pengambul. Puputang titiang untuk para masanti. Om Santi.